Šesta tačka usvajanje predloga programa poslovanja JPKD Toplice Kuršumlija za 2021. godinu i programa korišćenja subvencije JPKD Toplice Kuršumlija za 2021. godinu. Gospodine predsjedavajući, poštovani odbornici, plan poslovanja za 2021. godinu rađen je na osnovu realnih pokazatelja poslovanja u 2020. Planirano je povećanje prihoda od 5% u odnosu na planirane prihode iz 2020. Povećanje prihoda bazira se na povećanju cena vode i kanalizacije, kao i na povećanju obima posla. U strukturi prihoda najveće učešće imaju prihodi od osnovne delatnosti i prihodi ostvarene od izrade novih i rekonstrukcije postojećih vodovodnih i kanalizacijnih mreža. Na osnovu planiranog rasta prihoda i rashoda planira se pozitivni finansijski rezultat u iznosu od 2.135.000 dinara. Što se tiče programa korišćenja subvencije za 2021. godinu, planirana sredstva su 16,5 miliona dinara, od čega 13 miliona ide na električnu energiju, 3 miliona dinara ide na bager utovarivač i pola miliona dinara ide na naknada po delimičnom oslobađanju od obaveza plaćanja komunalnih usluga. Zahvaljujem, direktor. Otvaram predsjednicu, da li se neko javlja za reč? Izvolite, Kristić. Ovako, ja bih zamolio direktora da nam pojasni neke stvari, da bi odlučili da li ćemo da glasamo za ovaj program ili ne. Pre svega, da li ste planirali da u 2021. završite kapelu i da li ste planirali prihode od iste? Ili ako niste, kad planirate da se to završi tamo, s obzirom da su sredstva ova opština izdvajala još 2013. i 2014. godine? Sad je valjda i ta famozna voda, da nije bilo ono kanala i to se ništa ne bi uradilo, sad imamo i crevo za vodu gore da se dovede, pa da nam kažete kako tu stoji situacija. Što se tiče ovih troškova od 13 miliona za električnu energiju, da vas pitam šta je s onim bazenom na Borovnjaku koji bi trebao značajno da smanje, to je da prirodnim padom pokriva i da se isključe mnogi booster stanice i za nekoliko miliona se smanje ovi troškovi, oni su svake godine isti. A za taj bazen smo dali, ja mislim, u više navrata oko 250.000 evra. Ne znam da li znate, jer sam ranije tražio da vidimo koliko domaćinstava ima neispravan vodomer i samim time duplo plaća cenu vode. I tako je govoreno, mislim da je bilo oko 860 domaćinstva. Da li znate možda podatak da li je taj broj smanjen? I recimo ili ste predvideli dobit od 2 miliona. Nisu ovi tu što odgovaraju za budžet, zaboravio sam da ih pitam da li znaju da je subvencionisanje javnih preduzeća koji posluju sa profitom legalno ili nije. Ali evo da vas pitam, ako je 2000 u ovom cenovniku, mislim da ste dostavili zamena vodomera, da li je bilo pametnije da recimo planirate za sledeću godinu da od ovih možda sada ima 700 domaćinstava, ovih 1.400.000 njima zamenite vodomere, da vi poslujete sa manjom dobiti i da platite manju porez na dobit? Da li je to od interesa za građane Kuršumlije? Dalje, plan i program javne higijene za 2021. godinu, zbog toga što je tu bilo jakih polemika u Skupštini, ova vlast je odlučila da taj dokument pomeri i da ga više ne usvaja Skupština, nego veće, ali ste dužni da ga imate na sajtu. Ja sinoć nisam uspio da ga pronađem na sajtu za 2021. godinu, a nije nam ni dostavljeno u materijalu. Pa bih je zamolio da u buduće povedete računa da li one usluge koje knjižite i faktorišete, tamo čišćenje ulica, pranje ulica, sve ono ostalo, se realno i izvrše pre nego što pošaljete takve račune da vam se naplate. Na sajtu će da bude u materijalu, nema ni potrebe da se šalje kad ne ide na Skupštinu. Pa ne znam da li usvojeno, ako usvojeno na veću, trebalo bi da bude i na sajtu, tamo za sajtu ga nema, ne znam kad će veće, valjda veće bilo. Prekjuče bilo će da bude na sajtu. Tamo, dobro. I interesuje me još jedna stvar, da li je predviđeno da se radi kanalizaciona mreža, tamo, ne znam da li je to lično vaše, ali je vezano za tamo, u onom delu Bačoglave, odakle se kanalizacija sliva u kanal kojim se nalivaju nalivna polja, odakle pijemo vodu. Ja sam pre 2 godine, mislim, išao tamo snimao i slikao i ne znam da li je urađeno umeđu vremenu, ali ako nije, mislim da bi to bio prioritet gde to treba da se uradi i da tako sprečimo vezano za zdravstveno stanje stanovnika Kuršumlije. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Krstić.
Evo ja ću kratko i neću više do kraja sednice. Pod razno mogu da se javim, da pitam direktora da li može se popravi stanje iznošene smeće. Govorim za moje naselje, Kujansko naselje, iznosite samo 2 put mesečno. I verujte mi da to svakih 5 dana su puni kanti, kontejneri i da to kučići razvlače po ulicama i pravi se haos. To, hvala. Direktor, hoćeš kratko da odgovoriš ili... Ajde ovako, što se tiče plana poslovanja, to ako bliže nešto, tu je finansijski naš šef financije, pa on može nešto bliže da vam objasni što se toga tiče. A što se tiče, ajde, konkretno za iznošenje smeća, mi smo obavezi 2 put mesečno da iznosimo te kante, ali ajde, potrudit ćemo se to više. Kontejneri, ja koliko sam vidio, nisu punije za kante i to sam pokušao da vidimo, ali ajde, potrudit ćemo se to malo više da učestvamo to što se vašeg nasilja, ne samo vašeg nasilja, nego konkretno svih nasilja u opštini. Za vaše pitanja, za neka ne mogu da odgovorim, zato što nisam još upućen u tu materiju. Čim budem bio, potrudit ću se da vam dostavim taj odgovor.